Abwegombora ya Kikatsi ashabira abazeire abari kushomeseza Kaikoti Primary School okumusasira kandi bagariche basasire na gavumenti abo kurema kombe k'Eishomero. Kenneth agizere ngo gavumenti yari kuhagira taine sente kandi ko mwebembezi akaba atari kumanya ngo sente ziriyo ubiyabera ataketi imbere baza kubasha gusasirwa abakorera primary Provinsi ya Gavumenti ya Gavumenti kandi kibasha gusasirwa urumva takabere kasanga nyafunda kiro Eishomero yana zakushimira kandi mambo y'ingo ubona neza kuba kandi mambo y'wa no bashaka bazaba bimbaze bimwe kandi mambo y'umwana kubata kuyamizi ukakuna kiro Muringo rwogumaye Kenneth ahigira abazeire bona kumara bakora televiziyo byona ibikorwa Eishomero abazeire bicitwe abatunzi bakakoma Eishomero tabasheme abazeire bamtinje kamanya sente zikwiza bikamanye gukora kamanye kuvuga kamanye kwetenda gukora kamanye bamusha muri ya Eishomero kwasa kigamije Hakuna nirangize kandi bamubazeire b'Eishomero bayereko kutashemerwa hari gavumenti abo butafayo bari kugira ngo ebyombeka biroho byona nebayombekeye imyaka nkatane hingwire konko bundu kushomeseza mu Eishomero tindishemerirwemo gavumenti ege kana Eishomero yenyuma washote terabiro kandi rine mu mukono mbona muri byona kono jya ku gavumenti nerga yekareba Eishomero abana ba Uganda konkate bafireho abana ba Uganda ebisika biliyoni biza kubatera abashomesa tubaine buraro abashomesa mukagana batera ndo mukashikamwe akatiru abazeire tubarikoyika abana tubakine na stoha yokutamwe ntanda zabo abana tubaine bushitamo abana n'abashomero miti gavumenti katunaganye mito akabantu becikeke Eishomero n'icyemerwa n'imbere yaho aho kano re classroom tuziri abana n'abashoma mu yaga kwija bazo mu classroom mu yago yimbikirwa gavumenti na yote ebireje kategeko mu yaga side okora engage classroom ikombe kwa bazire ngabo bazire sinzi zabonje irije kutwarwa mu yaga twagarika twagigarika tuni nkenje abashomisari yatero akaja kutwayombekirwa ngaka kakombe kandushomera cyo kinyemeserizo kushangana inde muri Eishomero stoya y'abana gitwa jombe kisengaro twabana bishomera twakongeraho ga ikiyo kibatinga herindanda zabana nisifa bene Eishomero turine mbera nungi kandi gavumenti tukashinga yaturwa ahubwo situnga bashomesa nk'abahandi Isaac Inebyona ukujekera abashomesa akakiko k'Eishomero agizere nkunka abashomesa batoire bashobeirwe aba gavumenti kumanya Eishomero ingo kwerukora mu mashomero agandi nakusima mwami jobo kwija tayira Eishomero kuja kurembera ituchomesamo kwe kututwaza kuturi cyo kubanza cyabyona tuyina abana bingi kandi bizimbe bitwinde tubikumara abana bingi bitwinde tubashomesa zasi yo muti kiteganisa munonga kabashomesa cya munonga ijura yaragwa gasizere cyo cya munonga umushanano mwingi omwe mutesheding off muza kushango shange bunda bitaro bitakumara kandi ubwiro bw'injura uja kwera kugwa buri leta tubona n'abana kubiha mu biti batwaro mu makerasi kandi agataro byo shaba gavumenti mazima muje kumateka icya kabiri we Glorious Chokabirwe umukuru w'Eishomero nagira ngo mbwire bwenjura abana hamwe n'abashomesa bahungiro mu kanisa abo kuburaho kuza uremeza ubuhango abana tubiriho gushumira nabanyenda kubanza kusibe kanisa ahabo kubanjura batandukanye isha abana tubihansi yemti twikanga nabo tubashereka mu kanisa ahabo kuba abana hatu bakakanya bakengera mwe nabwe n'uburemezi buhango kandi ko kwije y'intunga etera abashomesa n'abantu mu muhanda ayongere ayereka kuko abashomesa bateine buraro kandi abashomesa boni 14 bararo mukaje abashomesa batumire bona baragahare kirishwekeki gwe n'urara habugumire kandi shonga y'amani munongo twine n'amaduka gari hihi harumwe zo kwanyisa kuko abantu bagera gwe n'amashomero gumureba gari bababina amaduka baza mu papalise abashomesa baza gwe twina kashukito harugura ko kumusira n'umureba twiga abashomesa munana ba gavumenti ni n'abashomesa bashatu ba private twena turi 10
akashaka kumukorera twena turyomo. Kaikoti Primary School neshango mugomboro ya Kikatsi mu district ya Kiruhura kandi inabana abari kurenga 200 omutamu eje iturumu batungire sente ziri kwingana miliyoni 2.5 urwo mu gavumenti ekiri kumanyisangwa abana bandi abari kwingana na mshanju nibo batarashashurirwe gavumenti. Amakuraga gasha kwa Job Kato aba Sky TV against